Vakhandle Group lowu i ntlawa lowu nga ku heleketaka evuwiseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka. U nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala emisaveni. Swiyenge swa Vakhandle Group swi katsa leswi: muganga basic laha u chayelaka hi ntsengo wo sukela ka 110 rand. U kuma tende 100 wa switulu, mobile toilet, basic sound system, tihunyi na 5000 rand. Muganga premium u chayela hi ntsengo wo sukela ka 130 leyi ku nyikaka 10,000 rand. Muganga super premium ya ku nyika 15,000 rand yi tlhela ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna loko u joyina hi mali yo sukela ka 150 rand ntsena. Muganga cash only benefit u joyina hi mali yo sukela ka 110 rand loko u ri xirho u nga engetela 50 rand ntsena. U joyina muganga unveiling benefit vuxokoxoko byi le ka 064 755 5674 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za. Rhumela rungula eka info@vakhandlegroup.co.za. Vakhandle Group, we are family. Ngipakule le ngoku. Aye. Jaimito. My baba jaru kula imbacha danona shiti. Oh, imaneme amugela ka de channel that matters. Aku hambo kwata. Yay. Walava ulabi. Itazuku wele imanimi amukela ka the only channel that matters to watch. La nga kona ka n'wina mi nga kona ka this video hi la ka na Butfuman on the call, of course, as you can see here on the screen. Butfuman va tela ku hi ta vulavurisana lani nga invite munhu un'wana na un'wana, so loko nga ku wa swi tsakela ku ta hi ta vulavula hi vukosi or vuhosi bya Vatsonga, hlanganisi na mina ka 0765661277. Before va tivisa Butfuman ni ta kombela ku ni hlaya comment ya vona leyi va nga commenta ka yona before va ni fonela or hi fonelana. A ni vulavula hi Nota, just to give a brief background. A ni vulavula hi Nota ku Nota a nga vuli ku Vatsonga va wela hansi ka machanga, va wela hansi ka Mazulu, so hosi ya yena i hosi ya Mazulu. Leswi Nota a nga swi vula, so Nota because a nga na vutivi byo karhi hi Vatsonga, he just more of a commentator ka swilo swo tala, so a nga vulavuli ngopfu hi swilo leswi hi mhaka ku hina matwiselo yo hambana ka leswaku se vona va ku I agree with him on this one. Shangani people come from Soshangani, who comes from Ndwandwe tribe. He left when Shaka wanted to kill them to Mozambique. He left when Shaka wanted to kill them to Mozambique to form his kingdom of Shangan people. So basically the Shangan tribe comes from Ndwandwe, and that's where Shangan people come from. Back then when you conquer a tribe, they submit under you. That's how you want them to be under him. Before Yaka Sotala Butfuman, do you still stand with this statement? Yeah, I still stand with that statement. Alright, nikombela nika tivisa ka vaingiseri na vahlaleri lava nga ku ni voneni la mayelana na ku just to know you better in terms of your background and regarding to what we're talking about today. Okay, ime fumane khotso no maka mageo. So ntazama ku komisanyana, ntazama izanyana ma ni dyondze xikolo ka Mageva vele nsuka, and then ya xikolweni kwala Joni ma an endla swa ku fambisana swa tifilimi swa ku taniya. So mina interest ngopfu ka ku siku rin'wana maybe ni nga tikuma ni humese mixana filimi ya mina swin'wana swa ku taniya, and se ni sungula ku tirha ka industry, ni tirha ka tin'wana ta tifilimi to karhi leti ni nga tirha ka tona. So one thing lexi ni nga xi realize i ku as Vatsonga like swa matimu ya hina kumbe ama well documented in a way ya ku na swa ku tala swa ku na swi nga mi tikela ku swi kuma swa Vatsonga ku swi endlise ku yini swa ku taniya ku tlula tinxaka tin'wani leti matimu ya toho ma nga well documented. So one of the things leswi ni xi hoxaka siku rin'wana vuton'wini i ku va ni va xiave ka ku ni documenta matimu lamawa na buku ku nga buku kumbe ku ri swin'wana swa tanihileswi ni nga kombisa ku ni le ka industry ya swa tifilimi ku maybe ku shotiwa something lexi nga ta kombisa matimu ya hina Vatsonga kumbe laha hi humaka kona tanihi Vatsonga. So no la ku linka swilo leswi background ya mina leswiwani namuntlha hi vulavulaka hi swona swa history ya hina Vatsonga. So I'm tivi ku yi na fu background na yina ka la mu huma kona mi huma vuhosini kumbe vundhuneni kumbe njani? Mi vuhosini swi le kule na mina swa vuhosi. Mu akatiko. Ya no va maakatiko swi le kule ngopfu na mina swa vuhosi. Okay, now a hi vulavuleni hi mhaka leyi ne leswi
mfalo swa ni sirenga ku hi fane hi discussa hi nota mara because conversation ya hina yi sukela kwala a swi na mhaka mara mavulavulelo ya yena i ri Machangani hosi ya vo i Mazulu. So and loko a swi explain yena la i ri va suke la va tikumela swindhawandawa swa vona. That's how he explains it, Nota Baloyi. So n'wina mu ku mi pfumelelana na yena ku hosi ya hina i Mazulu, if na hi foyiwela ka kahle hi Mazulu, ku ya hi n'we mi ri hi Mazulu or kanjhani? No, I know Mazulu. Kahle ku swi veka kahle nga ku I agree with a part of what he said because loko vulavula hi Soshangani i ta a huma ka xaka ra Ndwandwe kahle i ve hosi kumbe ndhuna a hansi ka Zwide. Ba ye Zwide kumbe bobe. So ku na switori swimbirhi, van'wani va kombisa ku i fambise hi mhaka ku xaka la ku n'wi dlaya, van'wani va fambise hi ku a ala ku bawa cause xaka the goal ya xaka ku cause ku na Mthethwa, ku na va Ndwandwe, ku na tina to hambanahambana, ti-tribe to hambanahambana la maxaka la ku tindla ku tiva xixin'we hinkwato kahle ku va Zulu. Yeah, so ala ku tiva Zulu hinkwato, so i conquer ti-tribe letiya hinkwato ka toho a va hlula hinkwavo, so a foma inani leyi namuntlha yi nga Zulu. A swi nga ri hi ndlela liya khale, a ku na ti-tribe to hambanahambana hinkwavo a va na ti-paramounts ta vona laha va tshamaka kwini na va le kwini. So mhaka ya kona ku timhaka ta nyimpi, se ku dlayana ku nga va kona i kote ku hlula, se lava se va bawa ka yena se a foma leswi a lava swona leswi swa ku ti-tribe letiya hinkwato ti bawa ka yena. Mara Soshangane na Mzilikazi vi ya baleka na yena a ya foma a ya le a Zimbabwe la nga fika a foma inani ya Mandebele. So Soshangane i fambe na masocha a na vanhu lava nga famba na vona no famba a yexe na yena Soshangane because na yena a na power kahle. Soshangane, so a na masocha ma yela ma famba na wo, se va fika va foma inani leyi namuntlha va nge i Machangani or Amashangani leswi va swi vosaka so hi Xizulu. Yo swi vula ku Machangani, mara Vatsonga a va koho kusukela khale na khale, a va sungulangi laha kahle vo. Ma tribe ya Machangani yi fike yi foma heta, so even na vito tekiwe kusuka kwalaha. So na vito ka Gaza leyo hi tirhisaka namuntlha ku Gaza yo huma kwale because a ko va kokwa I think a ko va kokwa Soshangane, so va fika va teka inani liya loko a foma i tribe liya ye a yi vitaniwa Gaza hi ndlela liya under ye. So a part of it makes sense loko a ku Vatsonga they never had a king or one king loyi a nga va fuma, a va hanga ka king in a way ya ku a va na king yin'we. Machangani va vile na yo king yin'we leyi nga foma because loko a ta if ke a hlula tihosi to tala kwale eMozambique leti a nga ti defeat, so na to ti bawa under ye because loko i hluriwa kahle a wu submita under ye. Ni loko a ta na kwale South Africa kwala a nga famba ku na va Limpopo and stuff, i kote ku hlula tihosi to tala, mara ku na lava a nga ka a nga va hlulanga, so va ha Matsonga, ka na Matsonga ku tlhe ku va na Machangani, ka na ku hambana between the two. So Matsonga they never had a king, so Machangani hosi ya voho yes Soshangane loyi se va nga teka na vito ra yena cause hi nkarhi luwa loko mi hansi ka hosi yo karhi swa mi teka vito ra hosi liya vana vo ku nga Machangani cause va vitaniwa Machangani maku hosi ya voho ku Soshangane, vito leri huma kwalaha Machangani huma kwalaha ka Soshangane. So it makes sense ku this thing swi establish ye kahle and i munhu loyi a humaku le a kwale na vaxaka hi nkarhi nyana woluwa huma a KZN kahle. Okay, so Varin, like let's say let me just be off topic now. Loko you take the elected members of parliament or the president together with them, whoever has the powers, vana matimba yo va nga cinca vito ra South Africa ri va maybe Fumilo or something. I don't think they are permitted by the constitution. Yeah, okay, yeah, local constitution and like takwalani ka ku
cause honestly loko if constitution ya pfumela ku va nga swi endla sweswo swi nga debate kwale parliament and then yi winiwa ku swi jajiwa yi pfumeliwa ku ya hi constitution. Yes, so munhu un'wana na un'wana loyi a va ku hosinkulu i na matimba ya ku nyika rixaka ra yena vito. So Soshangane i nyike rixaka ra yena vito a ku Mashangane. A Mashangane. Mara point ya mina hi laha ka ku mi nge vuli mu ku hina hi phela munhu loyi a nga ta hi khonga loko a hi khonkhara a hi nga exist, we were existing hi migangaganga hi switshukatsuka swa hina because i lwena a ku nga ri na hosinkulu as you say, mara a famba a lwa na swihosahosana a hlula chela phakitini a hlula hi because a ri na matimba na equipment na masocha ya enough lama a ri na wona. Ntiyiso mara look, when you were existing you were not existing as Machangane, you were existing as Tsonga people. And also the very same person a gwa ku yela a nga zangi na siku na ring a submit under the very same guy n'wina na va no tshama ku hi submit ka yena. He refused to submit under Shaka Zulu, meaning you can't tell us na wa Zulu because let's be honest, the reason why vanhu lava va ri maZulu i mhaka ku Shaka Zulu i kote ku lwa na tindzimana kumbe maguma lama ma ri ko guma ra ka Ndwandwe a lwa na ro a wina a lwa na guma leri a wina se a ku yini hi mhaka ku leri i rixaka ra mina swi vula kunene swa constitution ku na even na matimba ya ku nyika rixaka ra yena vito. So na lweyi Shaka Zulu loko a hete ku lwa na vona hinkwavo a va khongela se i va endleni a nyika rixaka ra yena vito a ku yini i maZulu. Swi nga khathaleki ku na va Mkhize ku na va Manimani ku na va Zuma hinkwavo va yini i maZulu hi ya nga va nyika rixaka embe ya nga va nyika vito leriya and loko se a va nyika vito rero ra ku i maZulu ni sure ku Soshangane a nga ri kona. Let's just be logic about it because Soshangane i baleke ku submit under because I think boya a pfumela ku okay a hi submit ni under balo se me ni nge pfumeli loko se a fuma a ti lwela tinyimpi ta yena kwala ku na yela ku fuma. Ntiyiso lo vele va teke identity liya lava va vitana n'wansulu namuntlha hinkwavo ku va submite va hlohini a misa loyi a Shaka Zulu. So va hlohini va teka identity liya se na lava cause inani me an vuli ku okay fane hi bawa is like no that's not ku kahle to correct myself ni nga ku I agree with a part of what he said, not the whole. Which part do you agree and which part don't you agree with? Loyi a nga forma Shaka Machangane uma a KwaZulu i tena the customs ta ye from KwaZulu a ta na vito leriya even though a nge se sweswiwa hi identify as a KwaZulu sweswiwa mara nkarhi luwa obvious a nga identify hi ndlela yona because a ku na tina to hambanahambana ku na va Mthethwa ku na va Ndwandwe na tina to hambanahambana mara namuntlha loko swi identify ta ku i huma le maZulwini that's why na vito like va twala ku vito hi Zulu even na Gaza like itena ka huma kwale. Mara twanani munhu loyi a nga zanga a nga va Mzulu phela. Yeah, na mid. So you agree with me ku a nga zanga a nga va Mzulu? Yeah, a nga zanga a va anda maZulu a Ndwandwe kahle. I Ndwandwe. So Ndwandwe vuhosi lebyi bya vona lebyi because a va ri tihosi damani luya i lave ku va hosinkulu ya vona a famba lwa na tihosi letiya hinkwato letiya se a va hosinkulu se eka kuma loko a heta ku va lwisi a va tshemba okay sala ni mufumala mara hinkwenu mi anda mina so mara loko a heta ku va nyika rixaka lera ku mi maZulu swa ku vana va mina lweyi wa ka hina Soshangane he was no longer there because a stock a nga ta lunga ku lwa ka he refused to submit and nan'we lomu masolo mo teka nsati a nga submit mi ta n'wi tshika. So in conclusion I believe ku hina I maZulu we existing before the war started. Yeah, I agree ku I maZulu. Yeah, we understand the link between okay ka current generation hi twa nga ku loko xin'wana na xin'wana xi sound like vo Mkhize hi mhaka ku vanhu lava va ri maZulu and then we twa nga i maZulu twa eVuzulu ko vanhu lava a va nga ri maZulu before vo lo endliwa vuZulu so hi Shaka Zulu. After one to maZulu hi Shaka Zulu ku na bo obvious ani na etena masocha man'wana obvious na va hlangana na vasati van'wana va lava nga hlangana na vo kwala va tswalana se ku hlanganiwa ku va na mixture yin'wana leyi nga va ku ku fana na n'we mi nga le xilungwini sweswi mi ta vuya na Zulu mi a nge yi kholi le ndhavuko papa.
Swikolo sweswo. Na xo Xitsonga xi na Xizulu kun'wana na vona ku na swo tala va nga swi teka for mina cause Matsonga cause a ni Matsonga ku ti-traders hi nkarhi woluwa wa khale. So a va hlangana na tinxaka tin'wana maybe makula swin'wana swa ku taniyani loko va ta laha va ta endla ti-traders tin'wana ta ku taniyani. So ku na tin'wana swin'wana swa language ya hina va nga fika va swi teka na vo swi huma ka hina. Fana a ni yingisela yina n'wana swin'wana cause va kombisa ku hina Matsonga na Mavhenda hi hina hi one hi nga na hi twa golidi a ni hina hi nsuku so na Mavhenda na huma na vita va Xivenda va vula nsuku mara ti-language leti nga la South Africa hinkwato ti na yona hina language golidi va yi teka ka xilungu. Va yi teka xilungu kumbe va yi teka ka xibunu I think Matswana va yi teka ka xibunu so hina hi one cause hi hina hi nga discover na lava so mara na leswi na hina hi nga fika hi swi teka ka vo fana na xibala lexi a ni vo va xibala hi lava hlayela tihomu sweswo swa ku tanyana se ku na swin'wana leswi hina hi nga swi teka ka vona vo ku na swin'wana na vo va swi kuma ka hina kahle so history ti-language leti somewhere ti na link hambi swin'wana ka Xixhosa swin'wana ka ku va ku letsa tsilunguni by the way swin'wana ta swi kuma ku na le ka Xivenda wa swi twa ku leswi swa twala na le ka Xitsonga ni ta swi twa leswi like you will always pick those similarities in these African languages by the way. Vele ku na link ka swin'wana swa ku tala ma it's interesting. I think conversing leyi it's interesting and I can't wait ku twa na van'wana vonele ya vona ku van'wana va swi vonisa ku yini lava mi nga ta va fonela mi va na conversing na vona and then van'wana vula ku ni dyondze swin'wana kote ku vona swin'wana so I think it's something interesting kahle. No, I think it was a beautiful conversation but I say hell in la ku cheka what do you do like with this industry that you want to do like how would you want to do it so like and if you are busy with it how can people participate in these things because bako vanhu lava lava ku document these things now mara we can't find each other so I think we must use this opportunity to connect each other so maybe we can find a way to formulate and connect with people who know history better you know. Cause many ashkoni study swin'wana va the artist cause ani nangu loko na ha kula nangu ku do ni handza ku do sweswiya ni endla sweswiya kahlekahle idea ku ndla ti-popayi swin'wana swa ku taniya mara since mi swi tiva ka tifilimi ta ku tala va tirhisa ti-visual effects ku ndla maybe like va lava ku ndla ti-explosion va bulusa mindzilo or timpfula or swo tala kufana mexana u kombisa movie to fana na va King Kong obviously fane ku ndliwa character ya King Kong so xo ndliwa is like hey na the artist and then yin'wana ya film leti ni nga va xavi ka to ya Savage Duty I think ako season 2 because ku na movha leyi fane yi kuma accident sweswiya so I fane endla car crash na explosion movha leyi buluka ku huma mindzilo because even now like busy na shaka ya lembe 2 so ni endla sweswo swa ti-visual effects so which means ku ni da munhu loyi a tivaka swa cinematographer like swa ku xuta na hina because my and shoot na vo hi sendela ti-footage leti va ti shutini and then hina ivi hi edita hi hoxa leswi va swi lava maybe like mi kuma ku ti-set extension mi kuma ku fana na swa xaka lembe mi kuma ku va xute ku nga na vanhu va ku tala ma va na vanhu va ku tala masocha lama va tele so sweswo na swi kota ku swi endla so kahle as you were saying like it's a good thing because kuma na connection kuma munhu un'wana a nga good ka swa ku direct kumbe swa ku shoota swa ku fana sweswiya ku va teamwork because at the end of the day I think creativity it's a teamwork kahle leswi swa munhu definitely and we will grow by sharing ideas so if people want to connect with you how do they find you? I mean at the moment kahle ana social media na LinkedIn yona na yo munhu wa professional a munhu wa ku rhandza swilo no swa Facebook mani va ni teka break nyana uma ka so na swona at the moment so no vona LinkedIn fumane ka khotso ka LinkedIn. Okay, how does the profile look like? You'll find a lot of people who are unemployed there on LinkedIn. Profile picture picture me. Yeah, alright, yeah. Na YouTube channel na yona ana posta vela na ku sungula ku ndla swilo swa mehe maybe ti animated tindlela ti popeye like swa ku fana sweswiya so and it's something lexi na lava ku xi sungula so ni create na YouTube channel ma yo vona content ngopfu sweswi vito ra channel
tshama ka cinca ti nga ku fumana code ya nga ku fumana code. Please mu commenta hi link la loko video leyi huma ni ta yi phina. Yeah, kasi siko wana the behind the scene. I think puta kota shaka ya never season 1. Behind ta send. Okay, hosi ya mi hlayiseka ni khensa nkarhi wa n'wina ku mi hi xerhela wisdom ya n'wina inkomu swinene. No, ni khensa swinene. Danko. Hey khensini loko na n'wina if you want to come share your views ka vukosi bya Vatsonga swin'wana na swin'wana swi lava ku hi xerhelaka swi milaka swi va public hi kumeni ka 0765661277 mi nga tirhisa nambara leyi ya futhi ku joyina vakhandli group mi nga tirhisa nambara leyi ya futhi lomu mi lava ku rejisteriwa tikhampani kumbe ku endliwa ti-returns I'm your go guy twana leswi na loko mi lava ku dyondzisiwa mi la assisiwa hi ti-member and ku ti-maths and even not science accounting I'm your go guy. You can use the very same number. It's my birth month. I wish it 27th of June we could have 27,000 subscribers because my birthday is on the 27th of June. And please, you can gift me by subscribing, joining the membership, or liking the video. That is contribution. Any kind of contribution is highly welcome. So you can use that thing to join, or you can just use this very same number to reach out to me. I will make a bank account. Anyway, my baba mina jaru kula imbacha mina danena chiti wala ba wala. Itazuku bo.